ndetse na Jangwan n'abatumirwa bacu kuri uyu munsi duce muri Super Coupe ya Espagne. Iyi Super Coupe yari umukino wa kimwe cya kabiri ugomba kujya ku mukino wa nyuma. Barcelona yari yakoze aferi yayo itsinda Athletic Bilbao ibitego 5-0. Yari match ikomeye cyane hagati ya Real Madrid n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ni Real Madrid yakinaga Kylian Mbappé ntaho hari kuko yagize ikibazo cy'imvune, ariko match yaje kurangira n'ubundi bitwaye neza cyane. Real Madrid itsinda Atletico Madrid ibitego 2-1. Abantu benshi bari biteze ko Atletico n'ubundi ribuze kugora Real Madrid nkuko yayitsinze muri shampiyona, ariko siko byagenze. Ibitego 2-1 Rodrigo Goes ndetse na kufuranza cyane ya Valverde byari bihagije kugira ngo batsinde ibitego 2-1. Alexander Sørloth niwe watsindiye ikipe ya Atletico Madrid, birangira ibitego 2-1. Rugaju Clasico iragarutse. Clasico kuri iki cyumweru saa 3 z'ijoro, finale ya Super Coupe mu gihugu cya Saudi Arabia n'izabera Real Madrid ikina na FC Barcelona. Amakuru muri match y'ijoro ryakeye si na menshi cyane. Icyambere yari match nziza cyane kuri Federico Valverde wagize match idasanzwe, wari wambaye igitambaro cya kapiteni. Yatsinze igitego abura ukuntu aserebura akaza yikubita mu mutwe. Akatsinze igitego cyiza cyane kufurita cyane. Aza no gutanga assist ku gitego cya Rodrigo Goes. Urumva ko yagize uruhare mu bitego byombi, igitego ndetse na assist. Cyo ni icyambere cyo kwishimira. Ikindi cya kabiri cyo kwishimira kuri Real Madrid, Rodrigo ari kugaruka. Probably n'umutoza arebona yuko harimo wenda kwibeshya kumwicaza. Ubu ngubu arabibona yuko akwiye kumushyira mu kibuga. Ikindi Real Madrid isa naho yarwana nacyo ni ukujera Vinicius. Ubona yuko Simeone nawe yongeye kumukoroga. Abafana bamubuwinga aramwatumva ukuntu abafana bari kubuwinga. Nuza Vinicius ararakara aramwatikana nawe kubwiye ko Perez azakwirukana. Ati Perez azakwiruka. Ewana Vina bararakaye baraserera. Perez agiye kukwitaho. Perez is going to get rid of you. Agiye kukwikiza. Uyu mugabo rero afite ikibazo nyine cy'amarangamutima aganzwa cyane nyine nuko agomba kwitwara. Biramusaba rero nyine kugerageza gushyira ibirenge hasi. Hanyuma umusore witwa Rodrigo Goes twari tuvuze guhera 2013-2014 muri yo shampiyona. Rodrigo Goes aba mukinnyi wa kabiri wa Real Madrid utsinze ibitego 4 ikipe imwe. Ubwo na Atletico Madrid nyuma Sergio Ramos wigeze kubikora atsindiye ikipe ibitego 4 mu gihe gitoya nyine. Uyu rero nawe akaba ayishobora cyane. Real Madrid ari bari myiza Rodrigo afite kuko mu mikino 5 aheruka gukinamo urabizi ko yari yatangiye ari ku ntebe y'abasimbura. Muri iyo mikino 5 rero atsinzemo ibitego 3, atanga imipira avuyemo ibitego imipira 4. Kuri Manchester atsinda igitego, kuri Deportivo Alaves aratsinda, kuri Sevilla atanga assist 2, Real Betis atanga assist 2, hanyuma kuri Atletico yatsinze. Baravuga bati he's back, yahagarutse. So ubu ngubu hari ikindi kintu cyiza kiri kugaragara muri Real. Hari ikindi kintu kitari cyiza kiri kugaragara muri Real Madrid, ni imidefendere yabo. Aho Real Madrid rwose yatsinze ariko irasufura cyane. Yatsinze ariko Atletico Madrid yayirushaga ukabona nyine kuba sufura cyane. Yanateye impungenge abantu bibaza ati kuri finale kuri Clasico ni ikibazo. Dufite statistiques zibivuga. Real Madrid ikikwera kwidefanda nabi. Equipe inze clean sheet 2 muri match 11 ziheruka muri competition zose. Nango excuse ngo Real Madrid usibye imikino 2 gusa mu mikino 11 heruka nibwo itinjijwe igitego, iyindi 9 yarinjijwe. Biragaragara yuko rero ubwugarizi hari ukuntu budahagaze neza. Hanyuma mu gihe iri kurwana nyine n'ibyo ngibyo bya defense, ikipe ye iraza kugira amahirwe yo kwakira Mbappé kuri finale. Mbappé aragera Jeddah uyu munsi nyuma yuko yari yaragize imvune, yararikavarinze ubu ameze neza. Umutoza yavuze yuko ari tayari gukina match kimwe n'abandi bakinnyi. Amahirwe menshi arahabwa Barcelona bijyanye n'uko imaze iminsi yitwara ujyanyije na Real Madrid, ariko nyine ni El Clasico
bazafayitinga kandi nyine bazagerageza gutanga ibyabo byose. Hanyuma ubwo mu gihe bimeze uko nguko umutoza Simeone nyuma yo gutsindwa yavuze ati iteka ryose nk'uko mbivuga kuva nkiri umukinnyi ibyabereye mu kibuga bisigara mu kibuga, nta kindi narenzaho mbivuga. ubwo yavugaga ku byo kuba yabwiye Vinicius amagambo mabi byabereye mu kibuga birarangiriraho. Aravuga ati match yatugoye twabuze amahirwe. Julian Alvarez yabonye uburyo, Alex Stroth yabonye uburyo nawe ntitwabasha kubyaza uburyo. Ati Bayern yahushije uburyo, ati save ikomeye ya Courtois. Marcos Llorente nawe yabonye uburyo hanze ya box pira rawutera. Ati twagerageje kwataka kugeza no kuri cross twateye bwa nyuma. Ibigaragara rero nuko kuri bo babonye amahirwe menshi nk'uko abivuga, ariko ntibabashe kuyabyaza umusaruro. Hari umupira wa Julian Alvarez ku munota wa nyuma na nyuma wanyuze iruhande rw'izamu nka santimetero zitarenze 2. Arabutera nibyo nawe rero avuze. Aravuga ati si uko bari beza kuturusha mu kibuga, atari ko nyine birangiye aribo batsinze. Alonso yashoje avuga ati ibyabaye hagati ya Vinicius n'umutoza El Choro, ati nabonye agira ibyo amubwira sinzi ngo ni ibiki, atari ko ibintu nk'ibi byo kudaha icyubahiro abakinnyi ntabwo biri professional. Byo kumubwira amagambo yose utekereza. Ati ntabwo nkunda ko umukinnyi agira ibyo abwira undi nanjye manumva rero ntabwo nshaka yuko hari uwambwirira umukinnyi ibintu bitari byiza. Ijambo rimwe ibe dusoza kuri iyi ngingo, hari icyo ubona Real Madrid izabipresenta kuri finale? Biragoye kuko nubwo Mbappe agiye kubasanga Ijeda, ntabwo umutoza ahita afata umwanzuro wo kumukinisha match ya Clasico, ntabwo ahita afata umwanzuro wo kumubanzamo. Byanze bikunze nubwo wenda azakina ariko ntabwo yamubanzamo. Clasico ziheruka twibuka ko ari wabahetse, ni wabahetse sina Clasico gusa ahubwo n'indi mikino yose ubonaga ari Mbappe yifite ku rutugu. Bagiye gukina n'ikipe ya Barca, ubona ko rwose bari hasi yayo, bazinja mu mukino badahabwa amahirwe nka Barcelona. Hari ikintu nabonye Real Madrid iri kubura muri iyi minsi, abantu bakunda kuvuga ngo ikina nabi, ariko ikina nabi nyine byagenze bite. Uvuga ngo Real idafite ballon, ubwo ballon iri ku adversaire, icyo bita gucessing umupira cyangwa se kuhiga, kushaka birabagora. Impamvu ya mbere bibagora, pressing ubundi iyo umugiye gukora pressing akenshi ihera imbere, ihera kuri rutayizamu, ihera muri abakinnyi bo mu mpande ba Vini na ba Rodrigo. Bitandukanye na Real rero, bo iyo badafite umupira uzarebe akenshi ba Vini bameze nk'abantu bari gutembera mu kibuga bose. Vini we abanegami, akunda kuba yegami. Mbappe nawe ashaka kujya kuwushaka, ariko ntabwo ubona akoresha imbaraga nyinshi ari kujya kuwushakisha. No, ikipe bari gukina nayo ikambukana umupira neza, ikisanga igeze muri mediane ya baro yabisukuye. Tuvuge nka Atletico kubona ukuntu bageza baro muri mediane isukuye bitabanje kubagora, bigahita bitanga akazi gakomeye cyane kuri Chouameni na Kamavinga. Babisanze bameze nk'ari babiri bonyine bagiye kushaka ko na Jude ubari imbere nawe ntabwo afasha cyane muri pressing. Nawe afite rantere, ntabwo ari umuntu ubu ufite inyota yo gushaka baro igihe batayifite. Ubwo rero Chouameni na Kamavinga nabo iyo batabashije kuyikoraho isanga ba Rudiga noneho bo byagoranye cyane. Ko banya nka nimugoro ko Rudiga na Asensio bose basimbujwe, baze gusimbuza abadefanseri bayo babiri central, kubera ko akazi kabaye kenshi basa no bananiwe, ukajya kubongerera imbaraga. Ubwo rero Real Madrid iba mbi cyane igihe idafite umupira, kandi ubundi yakaba ari ikipe nziza igihe idafite umupira, kuko umupira w'iki gihe no kuwushaka. Abakinnyi benshi bazi kuwukina ariko siko bose bazi kuwushaka. Ubwo rero bakeneye kongera ikintu cya pressing igihe badafite umupira bakawushaka. Bagiye gukina na Barca, noneho yo kuyushakaho biragoye. Ni ikipe yiharira umupira cyane, kuyushakaho biragoye kurusha n'iza Atletico kubera ko ntabwo bakina ball possession. Barca iruzuye, ifite abakinnyi bayo bose, barafinya bameze neza, baramini ya mari barahari, ba Pedi baragarutse, n'ikipe iryoshye, ntabwo bafitemo imvune nyinshi. Ntekereza ko rero kuri Clasico ku cyumweru n'ubundi nk'ibisanzwe Barca irahabwa amahirwe, gusa kubera ko ari single game ni minota 90 twamenye ko igikombe. Hari ubwo wenda Alonso yazana approche zitandukanye n'uburyo ari gukina muri iyi minsi, akaba yakoresha imbaraga zidasanzwe, bakaba bagira ama strategy y'uburyo baza kuwenda kubatanga igitego, bakadefanda neza, bakaba bakegukana intsinzi. Ariko biragoye kuri Barca kubera ko iriharira cyane kandi ntabwo ari abantu meza muri pressing. Ubwo gahunda ni Clasico ku cyumweru saa 3 z'ijoro. Yari asaga miliyoni 24 se zo guhuza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne na guverinoma ya Saudi Arabia kugira ngo bajye bakina ino mikino buri gihe. Gukora deal, iyi deal nyine ihari ni uvuga ngo Gerard Piqué niwe wahaye deal, niwe wahuje ibyo bigo byombi. Ikigo cya Saudi Arabia gitegura imikino, urumva
n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne nyine bajya bayakira buri gihe. Gerard Piqué niwe wakoze iyo deal abona asaga miliyoni 24 ubwenge ntabwo z'ubuhuza reba ushinga ajansi ariko bakavuga yuko ngo wene Rubiales Mr Bizu ngo hari ukuntu bakuranye deal cyane buryo Gerard Piqué akina umukino anabwira abanyasaudi bati muhumuriraga nanjye nzawukina yari nzaba mpari. Ubwo rero ibyabaye byose ariko nimwe bituma tubona imikino myiza. Twari tubonye umunyezamu mubi ariko ufite icyizere na Espagne atsindwa ibitego 5 witwa Naisimo na Barcelona kuva uyu mutoza yafata FC Barcelona mu twitwa Sans Flick ahura n'uyu mugabo Naisimo amaze gutsindwa ibitego 18. Naisimo wenyine bibazo Naisimo ahura na Barcelona ya Hans Flick ngo nizo nzozi mbi za mbere yagize kuza ko umugabo witwa Hans Flick muri Barca amutsindisha na Baroni Bagi nawe baraterekamo cyane ibitego 5 Barcelona yarayikubisemo nimugoroba itsinda ikipe ya y'umugabo witwa Ernesto Valverde wanatoje Barcelona. Abafana bamwe muri Espagne batari kugiye kirageze ngo nawe ahindurwe ave muri no ikipe ya Bilbao batari ko Barcelona nta muntu utabitsinda wenda mbere ko tujya kuri Real Madrid dabigiye kubera muri Saudi Arabia. Uravuga iki kuri performance ya Barcelona yagize finale ya Super Cup? Ifite Rafinha ifite Ferran bari mu kibuga gutsinda ibitego nk'ibi biba bishoboka kandi uwari we wese kuko ni bamwe mu bakinnyi uramukuvuze Ferran ukibagirwa Firmino turasonda gusa kubera ko bene ari kumugeraho mu buryo bwe nawe yavuga uti ifite Rafinha ifite Ferran na Firmino gutyo ni sawa ni abakinnyi ko niba ari umukinnyi wa Barcelona ngiyewe nakira na tatuwaje muri twa Firmino Lopez ni abakinnyi bari preza inshuro zose n'igihe twabonye ibura Rafinha iri mu nshuro yagiye isuraguringa cyane. Uyu witwa Ferran we rwose ari mu bakinnyi batigeze bahabwa agaciro kuva yagera muri Barcelona. Igitego atsinze cyose nge nkisereburamo nk'ibitego 2 kuko n'umuntu niba nabango wigirira n'amahirwe hari igihe ubona n'umupira w'umuguye utazi ukuntu umugezeho ariko n'umukinnyi ubona ko de kwigeze kubivugaho araba baterega si kenshi ntabwo ari ibintu biduhangayikishije cyane kuko twabonye ko n'ikipe ya Paris Saint-Germain yakoresheje Ousmane Dembele bakagira umwaka udasanga natwe twakoresha Ferran Torres. Mbona abo bakinnyi babiri imbere yabo ni abakinnyi beza cyane hariya n'undi uwo ari wese wabongeraho ni abakinnyi ubona ko bafashe ikipe ya FC Barcelona kandi barana iyo nyota yo gutsinda. Wari umukomojeho Firmino Lopez ni umukinnyi nawe kuva yakiruka yamvune akaza agahabwa icyizere agashyirwa mu mwanya niba ndarabayemo na transfer ya Dani Olmo ubona ko yakangutse isezo umuntu witwa Firmino Lopez uribuka muri sama bavugaga ko Chelsea mushaka ariko bwaza kwivugira yuko badashaka gukora move azarwanira umwanya we iyo ari mu kibuga ni umukinnyi nawe utsindira mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ku ruhande rw'iburyo rero bahafite umukinnyi nuko Brand Lamine Yamal nk'iyamaze kuzamuka cyane kumurusha wenda akaba ari na mutoya akaba ari n'ikiye ariko yanaguzwe na make ariko uyu mwana witwa Ronny Barge ku gitego cya Rafinha menya nk'icya 5 ku gitego cya Rafinha cya kabiri iki Ronny Barge yakoze move zimeze nk'izo Messi yajyaga gukora kwa kuntu yacengaga abadefenseur akabakurura bose akabavana muri box agatanga umupira ku bakiri b'abawinga bazamutse nicyo kintu yakoze na baro cya gitego nacyo nta muneza mu gitsindwa bondi na baro aho yagarukiye wabonye ko yabonye Rafinha uri mu mwanya mwiza wo kongera kwikina arahunga so ni tari dasanzwe nabonye nanone ni imikino ntabwo ari imikino myinshi ikiza no Hans Flick azi uburyo agenda bavanga akabazana nko kuri no match akagira match nk'iyingi aguhaye ubutumwa bw'uko no kuri match ndikurikiyeho mu gihe wamwizera yatanga umusaruro so irimo iragerageza kugenda bakosora amakosa mu bwugarizi y'uburyo ibitego bingizwaga cyane ariko all in all FC Barcelona ibitego nta muri tabitsinda ari ikintu kimwe kindi Barcelona irimo kugenda yubaka aho itangiye kugerageza defense ya Gerard Martin na Pau Barcelona ku mugoroba batakinanye Garcia yari yaje gufasha muri defense baheruka gutsindwa igitego cyane n'ikipe y'Inshwa Frankfurt muri Champions League. Urebye kuvuga ngo amaze gutsinda ibitego 13 nta gitego barinjizwa. Urebye iyi mikino arimo umukino wa Sasuna, imikino ya Copa del Rey bakina Guadalajara, umukino wa Villarreal, umukino wa Espanyol, umukino banakinye n'umugoroba bakina n'ikipe ya Athletic Club de Bilbao. Nuko Barcelona indwara yari irwaye umwaka y'imikino kugira ngo idakomeza mu ishusho yari y'umwaka ushize
byari ibibazo by'imvune barafinya badahari baramenya mari ibibazo by'imvune byaba mu girlfriend we ukabura abo bantu Lewandowski ba Pedri bakajya banyuzamo bakagenda ariko Barca yongeye kubona swadi yabo noneho aya niko Real Madrid yakoze yongeye gutuma bagira icyizere cy'uko barakongera gutekereza ko titre yarari gishoboka uyu mwaka ubona ko groupe yose ikintu se nk'ayakangutse noneho banabona ko hari amahirwe ko batwara n'ibi bikombe niba Real itameze neza niba Atletico bahora muri champion gatsinda ibitego bitanu sinibuka neza ibitego yitsinze niba atari bine ubona ko Barcelona yongeye kugirira icyizere rero Barcelona indwara yari irwaye ni ibibazo by'imvune yagize ibibazo byarakemutse Barcelona irakina ko ibitego byose bitsinda ko Lamine Yamal ari ku ntebe umutoza yavuze ko atigije finale twagiye tutegurire noneho umukino ugiye kubera i Saudi Arabia kandi twa Real Madrid derby hanyuma nakubwira ko ibijyanye no gushinganisha buriya beneri dukangore ko gushinganisha atari umukino cyangwa atari ukwishimisha atari kuvuga ngo urimo bikora nk'imfabusa babwira ko umuntu wafashe umwanya agafata ibintu by'akabishinganisha baravuga ngo turabizi ko ibyago bitera bidateganyije igihe rero utunguwe n'ibihe by'amage nk'umpanuka inkongi y'umuriro cyangwa ibiza imari yawe yishinganishe bikakurinda ibihombo iyo ufite ubwishingizi wowe n'umuryango wawe murishyurwa igihe mutunguwe n'ibyago nk'uburwayi cyangwa urupfu iyo ibihe rero by'amage bikugwiririye uba utuje kuko umuryango wawe ufite ubutabazi butangwa n'ubwishingizi wafashe ubwishingizi buguha amahoro butuma utekana shingana ahazaza hawe ubeho utekanye ubu ni ubutumwa bugejejwe na banki nkuru y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi ASAR hanyuma abagiye kwiga kandi nako abize nabo bagomba kwishyura iby'abandi ugeze wishyura we Mr. Eddie kure 8% ya buri kwezi urayatanga umushahara aba ariho cyane rwose gusura minuza akadomo berde akadomo rwa bisura kenshi kubera ko ari n'inshingano ari amandi ntabwo ushaka kuyatanga 10% y'ihazabo ni menshi cyane umukoresha wawe mwabivuganye nawe arabizi yuko 10% yamugiye mu gihe adafashije umukozi atana kudeklara ko wabonye akazi ubwo ku bantu wese rero bize ku nguzanyo ya leta BRD iradukangurira yuko tugomba kutangira kwishyura kugira ngo n'abandi bakiri bato nabana uko baminuza nkuko nawe waminuje izo ni inshingano rero zawe warabonye akazi ahantu cyangwa se unikorera hanyuma kandi abakoresha namwe n'inshingano zanyu kumenyekanisha abakozi banyu nyuma y'imyaka 5 mubahaye akazi warubivuze neza cyane urubuga n'uruhe minuza akadomo BRD akadomo rana wa amashyi yose kuri we ndumva aramize kandi ni byiza cyane